Muri Repubulika Demokarasi ya Kongo imirwano imaze gufata indi ntera. Imirwano yaberaga ikicanga ihanganishije ingabo za leta ya Kongo n'inyeshyamba bafatanya zirimo Maimai na FDLR ndetse na Kodeko na Ruduruna. Na ubungubu iyi mirwano biravuga ko yamaze kugenda ikagera ahitwa Imasisi ivuye ikicanga. Imirwano yari imeze nabi ku buryo haguyemo benshi nkuko societe civile iri kubitangaza, nubwo itarashyira hanze imibare y'abamaze kugwa muri iyi mirwano cyangwa se y'abakomerekeyemo, ariko biravuga ko abaguye muri mirwano ari benshi ku buryo bushoboka, kandi n'ibindi bikorwa bitandukanye byamaze kwangirika birimo inzu zatwitswe ahitwa ikicanga muri teritwari ya Rucubu. Imirwano rero ngo yaba yageze Imasisi, inyeshyamba za M23 zaba zageze Imasisi. N'amakuru atugeraho atangazwa na FARDC yo ubwayo ivuga ko abarwanyi ba M23 bamaze kugera muri Imasisi rwihishwa. Igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC kivuga ko umutwe wa M23 uri gutegura ibitero karundura ushobora kwibasira teritwari ya Masisi yose, ikaba bahahurira n'ibibazo bikomeye cyane. Mu itangazo ryasohowe n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo za FARDC rivuga ko abarwanyi b'umutwe wa M23 bamaze gusesekara rwihishwa muri teritwari ya Masisi, intara Kivu y'Amajyaruguru. Muri itangazo FARDC ikomeza ivuga ko iteye impungenge n'ikibazo cy'umutekano muke ushobora kujya aharindimuka mu ntara Kivu y'Amajyaruguru biturutse ku kuba abarwanyi ba M23 bakomeje kurenga teritwari ya Rucuru bari basanzwe babarizwamo kandi bafite ibikoresho bihambaye bashobora kwangiza byinshi. Ubu akaba rero ngo bari gusesekara mu tundi duce tugize intara Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko ngo muri teritwari ya Masisi akaba ariho bagiye kubera isibano cyangwa se imirwano itigeze ibaho. Si muri teritwari ya Masisi gusa, kuko FARDC inavuga ko M23 yamaze gukwirakwiza abarwanyi bayo mu zindi lokalite zigize teritwari ya Nyiragongo. Kumwibuke ko imirwano ubungubu yahereye ubundi muri teritwari ya Rucuru ariko ikaza kugera muri teritwari ya Nyiragongo, bikaba bivugwa rero ko yaba noneho yoburiye muri teritwari ya Masisi. Ni ibintu bikomeye cyane muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bw'iki gihugu. FARDC ikomeza ivuga ko ikigaragara giteye impungenge ari uko umutwe wa M23 ushobora kuba uri gutegura kugaba ibitero muri Masisi na Nyiragongo kugira ngo naho ihigarurire, ariko yongeraho ko yiteguye kurinda utwo duce kugira ngo tutagwa mu maboko y'umutwe wa M23. Ubwongereza bwasabye Repubulika Demokarasi ya Kongo guhagarika imikoranire na FDLR. Ambasaderi w'Ubwongereza mu Rwanda Omar Daire yatangaje ko igihugu cye gisanga hakenewe igisubizo cya politike mu bibazo byo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kurusha icya gisirikare. Asaba guverinoma y'iki gihugu kurwanya imvugo ziba urwango n'imikoranire yari yose n'imitwe irimo FDLR, inyeshyamba zituruka mu Rwanda. Ambasaderi Daire yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru kibanze ku ngingo zitandukanye. Yavuze ko ku bibazo by'intambara ikomeje muri Repubulika Demokarasi ya Kongo icyo bashyigikiye ari uko ibikorwa bishyira mu kaga ubuzima bw'abaturage byose bigomba guhagarikwa. Ibyo kugira ngo bikorwe, impande zose ngo zigomba kubahiriza ibyagiye byumvikanwaho mu nama za Rwanda, muri Angola na Nairobi muri Kenya. Yakomeje agira ati ibyemeranyijwe bigomba gushyirwa mu bikorwa. Icya mbere, imirwano igomba guhagarara, imitwe yitwaje intwaro yose igahagarika imirwano. Aho kandi harimo n'ingabo za FARDC. Ntabwo hagomba kubaho gushyigikira imitwe yitwaje intwaro, kandi hagomba kubaho gusubira inyuma nk'uko byemejwe, ndetse umutwe wa M23 uheruka gutangaza ko witeguye guhagarika imirwano no gusubira inyuma. Ambasaderi Daire ariko yavuze ko kugeza ubu nta ruhande ruragaragaza ko rurimo kubahiriza ibyo rwiyemeje. Ati hari ibikenewe gukorwa ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa mu kurwanya imvugo z'urwango mu karere, ibintu tuzi ko bihangayikishije benshi hariya, kandi ikwiye kurwanya imikoranire yayo yari yose hagati y'ingabo zayo n'imitwe yitwaje intwaro nka FDLR. Ariko ntabwo hazabaho igisubizo cya gisirikare kuri iki kibazo. Igitekerezo ahanini ni uko hakwiye igisubizo cya politiki hagati y'ibihugu byo mu karere, ariko ahanini no hagati ya guverinoma ya Kinshasa, imitwe itandukanye yitwaje intwaro ikorera ku butaka bwayo. U Rwanda rwakomeje gushinja guverinoma ya Kinshasa gukorana n'umutwe wa FDLR mu mirwano na M23 ndetse no mu guhungabanya umutekano warwo. Ni mu gihe uyu mutwe ugizwe na bamwe mu bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994. Icyakora abarwanyi bagiye bafatirwa mu mirwano bakomeje gushinja FARDC ko ikorana na FDLR ndetse n'indi mitwe itandukanye. Umutwe w'inyeshyamba wa Maimai umaze kwiga undi mutwe cyangwa se undi muvuno mu guhangana mu guhashya umutwe wa M23. Ni umutwe uri gufasha igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bafatanyije n'inyeshyamba za FDLR mu guhangana n'umutwe wa M23, noneho uboye imirwano mu bundi buryo budasanzwe, kuko
wamaze kwivugana umukomanda mukuru w'umunyeshyamba za Rudurunana ndetse ukaba amaze no gufatira ibikoresho byinshi by'izi nyeshyamba. Kuva icyo gihe rero imirwano yakomeje, noneho ubu ngubu igeze ahitwa Ikicanga, ibyo bice biri kumvikanamo urusaku rw'amasasu rw'ibitwaro biremereye cyane. Ahangaha muri iki gice cya Kicanga FARDC ihanganye na M23 ndetse n'imirwano imaze kugwamo abatari bake benshi nk'uko biri gutangazwa n'imiryango yigenga cyangwa se societe civile, bavuga ko abamaze kugwa muri iyi mirwano nubwo batarashyira hanze urutonde rw'abaguye muri iyi mirwano ari benshi cyane. Hagaragaye rero amashusho y'inyeshyamba za Mayimayi zambariye urugamba zivuga ko noneho zigiye guhashya umutwe wa M23 ngo zakoresheje iturufu yo guca mu baturage rwagati. Harimo abambaye imyenda cyangwa se impuzankano za gisirikare n'abambaye gisivile. Generali Guido Shimirayi n'abarwanyi be ba Mayimayi bagaragaye bageze mu gace ka Kicanga bambariye urugamba ngo bagiye guhashya umutwe w'inyeshyamba wa M23 mu buryo noneho ngo budasanzwe, ku buryo uyu mutwe uza gusigarana isomo rikomeye cyane. Ni amashusho yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga y'uyu mujenerali wa Mayimayi ashagawe n'abarwanyi be bageze muri aka gace ka Kicanga, barimo ngo bamwe bambaye impuzankano ya gisirikare abandi bambaye gisivile, ariko bose bafite imbunda nk'uko bigaragara ku mashusho ava ku mirongo y'urugamba aho imirwano iri kubera ahangaha Ikicanga. Abarwanyi ngo bagenda banyura hagati y'abaturage baba baje kubashungera ku muhanda, baba bari kugenda babanyuramo bagenda basa nk'ababatera ubwoba. Iturufu ngo bari bakoresheje kwica mu baturage rwagati kugira ngo ni M23 itamenya inzira banyuzemo, ariko amakuru avuga ko M23 amaze kumenya uko iza gukora iyi operasiyo yo gukubita izi nyeshyamba za Mayimayi. Ikinyamakuru Goma News 24 cyashyize aya mashusho n'amafoto kuri Twitter cyagize kiti ubwo Generali Guido Shimirayi n'abarwanyi be ba Mayimayi bageze muri Kicanga kurwanya M23. Iki kinyamakuru gikomeza gitangaza ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwahamagariye imitwe yitwaje intwaro yose gufasha FARDC mu rugamba rwo guhangana na M23, noneho bakazana n'ibikoresho byabo byose bitandukanye no mu minsi yashize ko bagerageje ariko bikaba iby'ubusa. Nyamara umutwe wa M23 wari uherutse gutangaza ko uhagaritse imirwano ndetse ko witeguye gutangira kohereza ibyo wasabwe byo kurekura ibice byose wafashe. Ibi by'imirwano byabereye i Rwanda muri Angola biyobowe na Joao Lourenço uyobora Angola, umuhuza washyizweho mu guhuza mu kibazo cy'umutekano muke murasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ariko kuri ubu FARDC ndetse n'abambari bayo ngo bagabye ibitero mu birindiro by'uyu mutwe biherereye mu gace ka Bwiza, ariko M23 ngo ibamishaho urufaya rw'amasasu ntibyabahira. M23 rero yagaragaje bimwe mu bimenyetso bishimangira ko ari umutwe w'Abanyekongo. Ni mu gihe ubutegetsi bwa Kinshasa budasiba kuvuga ko M23 ari umutwe w'Abanyarwanda n'Abagande. Ubuyobozi bukuru bwa M23 nabwo bukomeje kugaragaza ibimenyetso bishimangira ko ari umutwe ugizwe n'Abanyekongo. Ibi ni byashimangiwe n'umutwe wa M23 mu nama abayobozi b'uyu mutwe baheruka kugirana n'abaturage mu mujyi wa Kiwanja uherereye muri teritwari ya Rucuru, ibanze mu kugusobanurira impamvu yatumye M23 ifata intwaro ikarwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Ni inama yari iyobowe na Major Wingoma, umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare, ari kumwe n'abandi basirikare bakuru bakomeye ba M23. Muri iyi nama Major Wingoma yakomeje ku magambo yakunze kuvugwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, aho budasiba kuvuga ko abagize umutwe wa M23 atari abenegihugu b'Abanyekongo ahubwo ko ari abanyamahanga b'Abanyarwanda n'Abagande. Major Wingoma yakomeje abwira abo baturage yuko ubutegetsi bwa Kinshasa nawe ubwe bakunze kumwita Umunyarwanda kandi nyamara ari Umunyekongo kavukire ukomoka muri Bakongo ariko wakuriye muri Kivu y'Amajyaruguru. Yakomeje atanga ingero z'Abanyekongo muri Rucuru bakoranye ndetse biganye nawe umutwe wa M23 utarabaho. Major Wingoma yanatanze izindi ngero za bamwe mu basirikare bakuru ba M23 bari bitabiriye inama barafite ipeti rya Colonel na Majoro, maze abereka abaturage bo muri Kiwanja ndetse anababaza niba badasanzwe bazi abo basirikare. Mu gusubiza abo baturage bo muri Kiwanja bari muri iyi nama basubije Major Wingoma ko harimo basanzwe bazi barimo Major François bemeza ko ari umundandi wavukiye muri ako gace, mu gihe hari n'abandi bemeza ko biganye nawe. Harimo kandi uwitwa Colonel Mwambamba ukomoka i Kinshasa na Colonel Tamonde ukomoka i Kisangani, bemeje ko bahisemo kwifatanya na M23 mu rwego rwo guharanira impinduka muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Major Wingoma yagize ati bahora bavuga ko turi Abanyarwanda ariko siko bimeze. Ndagira ngo mbabwire ko M23 igizwe n'Abanyekongo gusa kigero cya 99%. Reka mpere kuri Colonel Mwambamba ukomoka Kinshasa na Colonel Tamonde ukomoka Kisangani turi kumwe hano. Hari na Major François Umundandi kandi benshi muramuzi kuko yavukiye muri aka gace kandi mwarakuranye. Izi ngero nkeya mberetse zinyemoza bavuga ko M23 ari umutwe w'Abanyamahanga. Siko bimeze kuko M23 ari umutwe w'Abanyekongo urwanira impinduka nk'uko mubyibonera batwita
abanyarwanda sinzi iyo babikura, ariko ngira ngo babiterwa n'inyungu za politike bibwira ko hari icyo byabafasha. Uwo nguwo ni Major Uwingoma, umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare, atangaza ko M23 ari umutwe w'abanyekongo kandi bazakomeza guhagarara ku cyo biyemeje. Umutwe wa M23 umaze kwerekana imbunda, intwaro nyinshi zo mu moko atandukanye, haba ibitwaro biremereye cyane ndetse n'intwaro ntoya, bamaze kwaka inyeshyamba z'umutwe wa Rudurunana nyuma yo kwivugana Major Cassien Nshimiyimana wari mu bayoboye uyu mutwe w'inyeshyamba za Rudurunana muri operasiyo bakoze rero yo kumwica, ndetse n'abandi barwanyi 9 baguye mu gico cyatezwe n'inyeshyamba za M23. Hakaba n'abandi ngo batarabarurwa mu bapfiriye muri iyi mirwano muri iki gico M23 yateze Rudurunana. Biravuga ko rero ngo bamaze gufata intwaro nyinshi ndetse bamaze kuzimurika nk'uko bigaragara ku mashusho yagiye ahagaragara ndetse n'amafoto. Ariko nagira nkubwire ko rwongeye rwasakiranye hagati ya FARDC ndetse na M23, habyutse humvikana urusaku rw'ibisasu biremereye cyane, ubwo ngo M23 yagabweho igitero n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC gifatanyije n'inyeshyamba za FDLR na Maimai. Igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo gifatanyije n'imitwe y'abambari bacyo irimo FDLR babyutse basuka ibisasu biremereye cyane ku birindiro by'umutwe wa M23 ni mu gace ka Rusekera. Noneho niho imirwano ngubu yumuriye, mu gihe imirwano yashize yaberaga ahitwa Kicanga ndetse ngo naho haguye abatari bake. Noneho rwambikaniye ahitwa Rusekera. Amakuru aturuka ku mirongo y'urugamba aho imirwano iri kubera muri Repubulika Demokarasi ya Kongo aravuga ko imirwano yongeye gukara nyuma y'uko FARDC ifatanyije n'imitwe imaze iminsi yariyambaje bongeye kugaba ibitero ku birindiro by'umutwe wa M23, ariko nabo ngo bakaba bahuriye n'akaga gakomeye cyane kuko izi nyeshyamba ngo zabasutseho umuriro w'amasasu maze basubira inyuma bakizwa n'amaguru. Nyuma y'uko FARDC igabi ibitero ku birindiro bya M23 biri mu gace ka Bwiza kuri uyu wa gatanu, muri iyi minsi iki gisirikare cyongeye kugaba ibitero ku birindiro by'umutwe wa M23 mu gace ka Rusekera. M23 yagize iti muri iki gitondo ubufatanye bwa FARDC, FDLR na Maimai, Codeco, Nyatura bagabye ibitero by'amasasu aremereye ku birindiro byacu biri Rusekera, kandi imirwano irakomeje nubwo twagerageje kwitabara uko dushoboye kandi twamaze kubereka ko byose bishoboka. Umutwe wa M23 ukomeza uvuga ko guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ikomeje gutera umugongo imbaraga ziri gushyirwa mu gushaka amahoro binyuze mu nzira y'ibiganiro aho gukoresha imbunda. Uyu mutwe rero wa M23 umaze kwerekana umurundo w'imbunda cyangwa se intwaro nyinshi zo mu moko atandukanye nyuma yo kuba bivuganye Major Gavana wa Rudurunana usanzwe yitwa bundi Major Nshimiyimana Cassien, ariko akabazwi ku mazina ya Gavana nyine mu izina akoresha mu buryo bw'indwanyi. Nyuma y'uko rero umutwe w'abakomando ba M23 wivuganye Major Nshimiyimana Gavana wari komanda mukuru w'umutwe wa Rudurunana, M23 yagaragaje ibikoresho byinshi byiganjemo imbunda yasanze mu birindiro by'uyu murwanyi mukuru wa Rudurunana. Ni ibikoresho byiganjemo imbunda z'intambara zo mu bwoko bwa AK47 ndetse n'imbunda zirasa ibisasu biremereye cyane mu ntera ndende. Hakaba harimo kandi ibikoresho bakoreshaga mu itumanaho bizwi nk'ibyombo bahanahana amakuru nyine mu gihe imirwano muri iyi minsi yari imeze nabi cyane, nabo bavuga ko ngo bari gufasha FARDC. Amakuru aturuka aho ibi byabereye aravuga ko Generali Gavana yicanywe n'abandi barwanyi 9 babarizwaga mu mutwe wa Rudurunana. Major Nshimiyimana Cassien babita Gavana niwe wagabye igitero mu murenge wa Kinigi mu karere ka Musanze cyahitanye abaturage batari bake mu gihe cyashize. Imirwano yahitanye uyu murwanyi, amakuru avuga ko yatangiye ku isaha ya saa 7 z'amanywa ubwo abakomando ba M23 binjiraga mu birindiro by'uyu mutwe wa Rudurunana bagatangira kurasana kugeza ubwo warukuriye umutwe wa Rudurunana yaje guhita yicwa na mudahushwa wa M23 maze ahasiga ubuzima, atyo Rudurunana isigara mu cyuho gikomeye cyane kugeza n'ubu ngubu babuze ayo bacira n'ayo bamira. Ni mu gihe andi makuru avuga ko Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yatangaje ko umutwe wa FDLR ugizwe ahanini n'abarwanyi basize bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 mu Rwanda ugifite gahunda yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Umukuru w'igihugu yabitangaje mu kiganiro cyateguwe n'ikinyamakuru Semaphore cyabereye i Washington DC muri Leta Zunze za Amerika. I Washington, Perezida Kagame yahitabiriye inama y'iminsi 3 yahuzaga Amerika n'umugabane wa Afurika. Muri iki kiganiro Perezida Kagame yavuze ko abenshi mu bahoze ari abarwanyi ba FDLR bamaze gutahuka ndetse basubizwa mu buzima busanzwe. Umukuru w'igihugu cyakora cyo yavuze ko hari abarwanyi basigaye inyuma bavuga ko batazigera ngo baruhuka kugeza igihe bazatera u Rwanda cyangwa bagakora impinduka mu gihugu.
kuri ubu imyaka irenga 20 FDLR ikorera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho ushinjwa gukorera ubwicanyi n'imiryango irimo iharanira uburenganzira bwa muntu. Uyu mutwe ushinjwa kandi kuva mu mashyamba ya Kongo ukambuka mu Rwanda, aho agiye ugaba ibitero byagiye bihitana abasivile. Leta y'u Rwanda yakunze kugaragaza nk'umuzi w'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa ndetse n'ubumwuka mubi uri hagati y'ibihugu byombi, dore ko FDLR imaze igihe ikoranira hafi na FARDC. Muri iyi minsi bari no guhangana na M23, bakaba bari gufatanya ku bwa Perezida Paul Kagame. Ibi bigaragaza neza nuko FDLR imaze igihe ihabwa intwaro ndetse ikanafatanya mu mirwano n'ingabo za guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Perezida Paul Kagame avuga ko ikibazo cya FDLR kitigeze kirengagizwa n'umuryango mpuzamahanga utarahwemye gusaba leta ya Kongo Kinshasa kureka gukorana n'uriya mutwe. Ni leta ya Kongo yo yakunze kugaragaza ko nta bufasha iha FDLR ndetse kuri ya mutwe utakiri ikibazo ku Rwanda. Perezida Felix Antoine Tshisekedi muri Nzeri uyu mwaka ubwo yagiranaga ikiganiro na France 24 yatangaje ko umutwe wa FDLR utakibaho, ko ahubwo usigaye gizwe n'amabandi yishakira ibyo kurya gusa. Ati ntabwo ari abantu bafite intumbero za politiki zo gushaka kwigarurira ubutegetsi bw'i Kigali. Muri make rero ibyo u Rwanda ruvuga ni ikinyoma. Umuvugizi wa FDLR Kwirengoma mu kiganiro yagiranye na BBC gahuza muryango mu Gushyingo uyu mwaka yanyemoje Tshisekedi avuga ko abarwanyi buriya mutwe atari amabandi. Ati turahari, ababivuga ubwo bafite aho babikura, tubaye tudahari ntabwo twaba turi kuvugana. Ingabo zacu zirahari, zihagaze bwuma. Raporo itsinda ry'impuguke za Loni zasohoye mu minsi ishize yagaragaje ko FARDC ifatanya mu buryo bweruye na FDLR ndetse bigakorana mu bikorwa byo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Guhera muri 2022 kugeza mu Gushyingo, FARDC kufatanya na FDLR barashe mu Rwanda inshuro 3 ibisasu bitandukanye. Ku itariki ya 19 Werurwe 2022 mu murenge wa Kinigi haguye ibisasu 2 byatewe n'ingabo za Kongo Kinshasa biturutse mu duce twa Canzu na Runyoni, ubwo FARDC yagabaga igitero ku mutwe wa M23. Ibisasu kandi byongeye kuraswa ku butaka bw'u Rwanda ku itariki ya 23 Gicurasi ndetse na tariki ya 10 Kamena mu mirenge ya Kinigi na Nyange muri Musanze no Gahunga muri Burera, bikomeretsa abantu byangiza n'imitungo yabo myinshi. Imirwano yabaye imirwano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kiri gufashwa n'inyeshyamba zirimo FDLR ndetse na Maimai Nyatura na Rudurunana n'izindi zitandukanye mu guhangana na M23. Imirwano yongeye kuba imirwano kugeza ubu ngubu, noneho iri urusaku rw'amasasu ruri kumvikanira ahitwa Chumba Ikicanga ni muri teritwari ya Rucuru. Kugira ngo wenda nkubwire ibiri kubera muri imirwano namaze kuyigwamo, kugira ngo nkubwire ko M23 ni nyuma yo kwigamba ko yivuganye komanda ukomeye cyane mu nyeshyamba za Rudurunana. Rero bakaba M23 ivuga ko yamaze kumwivugana ko ubu ngubu batakiri kubarizwa mu isi y'abazima cyangwa se atagihumeka umwuka w'abazima. Nyuma rero yo kuba bishe uyu nguyu komanda Cassien Nshimiyimana, ubu ngubu biravuga yuko bakomeje imirwano bari kwatsa umuriro ku gisirikare cya leta Kongo FARDC ndetse n'inyeshyamba bafatanyije nyine arizo Rudurunana na Maimai Nyatura ndetse na FDLR. Imirwano rero ubu ngubu irakomeye cyane, iri kubera mu gace ka Cumba ni muri groupement ya Bishusha mu birometero 20 uvuye Ikicanga ni muri teritwari ya Rucuru n'ubundi aho imirwano iri kubera, mu gihe imirwano mu minsi ishize yaberaga muri teritwari ya Nyiragongo ari ibintu bibi cyane byaberaga. Ubu noneho imirwano yuburiye ahangaha Ikicanga muri teritwari ya Rucuru. Biravuga ko abamaze kugwa muri iyi mirwano ku ruhande rw'inyeshyamba za FDLR ari bo benshi cyane ugereranyije n'abandi bari gufasha igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Rero M23 ikaba yatangaje ko itazigera ihagarara mu gihe cyose noneho leta ya Kinshasa itaremera guhitamo inzira y'ibiganiro. Bije mu gihe Ndayishimiye Evariste Ndayishimiye perezida w'u Burundi aherutse gutangaza ko batazigera ngo batuza mu gihe murasazuba bwa Kongo Kinshasa tararangwa amahoro n'ituze cyangwa se umutekano, kuko ngo ibintu bikomeje gufata indi ntera, ko ahubwo bagiye gukora ibishoboka byose imitwe itwaje intwaro irwanira murasazuba bwa Kongo Kinshasa ikaba yashyira intwaro hasi cyangwa se ikava mu bice yafashe, harimo na M23 imaze gufata uduce twinshi lokalite nyinshi zigera muri 23 muri teritwari ya Rucuru ndetse no muri teritwari ya Nyiragongo. Uyu mutwe wa M23 rero ukaba nawo warahiye ugakubita urutoki ku rundi ko mu gihe abavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'ubwoko bw'abatutsi bakomeje kwicwa urubozo bazira ubwoko bwabo, bagomba gukora ibishoboka byose ko batazigera bahagarara mu gihe ubwicanyi butarahagarara mu bice biri kuberamo ubwicanyi, cyane cyane nyine i Masisi aho abenshi bari kwicwa bahagaze
gutoteza cyangwa se bari kwicwa nabi. Imirwano rero kugeza ubu ngubu iri kubera ahangaha ikicanga, biravugwa yuko FARDC iri gukoresha indege za kajugujugu ndetse n'uruhande rwa M23 bagakoresha uburyo bw'imirwano isanzwe no guhanura izi ndege bakoresheje umunwa w'imbunda cyangwa se amasasu. Igihe Perezida Felix Antoine Tshisekedi atorohewe kuko amatora y'umukuru w'igihugu yegereje umwaka utaha, bivugwa yuko rero kuba akomeje kugenda atsindwa n'inyeshyamba z'umutwe wa M23 nabyo byaba biri muzamukoma mu nkokora. Moise Katumbi yitandukanyije na Tshisekedi atangaza ko aziyamamariza kuyobora Repubulika Demokarasi ya Kongo ku giti cye. Ni umuherwe akanaba umunyapolitike. Moise Katumbi yatangaje ko aziyamamariza kuyobora Repubulika Demokarasi ya Kongo mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe umwaka utaha. Katumbi usanzwe ari perezida w'ikipe y'umupira w'amaguru ya TUP Isa Mazembe yatangaje ko aziyamamaza nk'umukuru w'igihugu ubwe ku giti cye. Hari mu kiganiro umugabo wahoze ari guverineri w'intara Katanga yagiranye na radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI cyo kimwe na televiziyo ya France 24. Ni nyuma yo gutangaza ko avuye mu ihuriro rizwi nka Union Sacrée rigizwe n'amashyaka amaze igihe ashyigikiye ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Yagize ati ndi umukandida kubera ko ubuzima muri Kongo kuri ubu ari imvururu, bityo akaba ari ngombwa ko ndokora abaturage bari mu bibazo. Katumbi yunzemo ko yisunze ubunararibonye afite kuri ubu ashyize imbere kubaka bundi bushya igisirikare cya Kongo Kinshasa FARDC, inzego z'umutekano ndetse n'ibikorwa remezo. Moise Katumbi abaye umuntu gatandatu wemeje ko aziyamamariza kuyobora Repubulika Demokarasi ya Kongo nyuma ya Felix Antoine Tshisekedi Chilombo usanzwe ayobora iki gihugu cyo kimwe na Martin Fayulu bahatanye mu matora yo muri 2019. Abandi barimo Matata Ponyo wahoze ari minisitiri w'intebe wa Repubulika Demokarasi ya Kongo, Frank Diongo wahoze ari umudepite mu nteko ishinga amategeko w'iki gihugu cyo kimwe na Jean-Claude Bayende wahoze ari guverineri w'intara ya Equateur. Imirwano yongeye kubura, imirwano imeze nabi cyane hagati ya FARDC n'umutwe wa M23. N'umutwe wa M23 umaze gutangaza ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyawugabyeho ibitero mu birindiro byawo mu gace ka Bwiza, ariko ko bagerageje kwirwanaho ndetse bagatanga isomo ritazibagirana ku gisirikare cya leta n'inyeshyamba bafatanyije zirimo FDLR na Mai Mai Nyatura. Byatangajwe na M23 mu itangazo rimaze gushyirwa hanze rivuga ko igisirikare cya guverinoma ya Kongo Kinshasa gifatanyije n'imitwe kiri gukorana nayo yagabye igitero mu birindiro by'uyu mutwe mu gace ka Bwiza, ariko ko bagerageje kwirwanaho mu buryo bushoboka bwose kandi ko FARDC n'inyeshyamba bafatanya bahakuye isomo. Umutwe wa M23 uvuga ko ibi byerekana ko guverinoma ya Kinshasa idashaka ko hakurikizwa inzira z'amahoro zo gushaka umuti w'ibibazo binyuze mu nzira z'ibiganiro aho gukoresha umunwa w'imbunda cyangwa se isasu. Uyu mutwe kandi uvuga ko ibyakozwe by'iki gitero bihabanye cyane n'imyanzuro afatiwe mu nama y'u Rwanda muri Angola yabaye ku itariki ya 23 Ugushyingo uyu mwaka. M23 kandi yaboneyeho kwibutsa ko yatanze umuburo kenshi ku butegetsi buhagarika ibikorwa byo guhonyora uburenganzira bwa muntu mu gace ka Bwiza, aho abavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'ubwoko bw'abatutsi bakomeje guhohoterwa bakorerwa icarubozo umunsi ku munsi, ariko leta ntigira icyo ikora, ariko Kongo bukomeje kubirengaho, bityo ko uyu mutwe udashobora kubyihanganira na gato kuko ngo leta ikomeje kubireba ikicecekera. Ni mu gihe uyu mutwe wa M23 umaze gutangaza ko witeguye gutabara byihuse abakomeje gukorerwa ubwicanyi bo mu bwoko bw'abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Umuyobozi w'umutwe w'inyeshyamba wa M23 watangaje ko nta gihe bafite cyo kwicara ngo bashyire amaboko mu mifuka kandi ko hari abantu bari mu kaga bakeneye ubutabazi. Ati abatutsi b'imasisi nibakomeza kwicwa tuzahaguruka tujye kubatabara, byaba byoroshye cyangwa bikomeye tuzabikora, ni inshingano zacu. Ni Bertrand Bisimwa umuyobozi mukuru muri M23 umaze gutangaza ibi. Bertrand Bisimwa abisubije abajijwe icyo bazakora muri Masisi nihakomeza kwicwa abantu mu gihe atari mu duce bagenzura, kandi ko bo bemeza ko badashobora kureka ngo amaraso y'inzirakarengane akomeze kumeneka. Uyu muyobozi yabisubiyemo ati tuzatabara byaba bishoboka cyangwa bidashoboka. Ni amagambo yanasubiwemo n'umuvugizi wungirije w'uyu mutwe mu bya politike Canisius Munyarugero wivugiye ko baryamiye amajanja kuko nk'abantu nibakomeza gutwikwa no kwicwa urubozo biteguye gutabara byihuse. Abayobozi b'uyu mutwe bagaragaje ko bo bifuza amahoro ko kandi babibwiye leta kenshi.
nyamara bo bagasa naho bavunira ibiti mu matwi, ahubwo ngo bagahitamo gukoresha intwaro, ibintu byatumye izi nyeshyamba nazo zirwanaho zigakoresha umunwa w'imbunda. Izi nyeshyamba zafashe uduce dutandukanye two mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Ituri, bakavuga ko bazava muri utwo duce ari uko bamaze kugirana ibiganiro na leta bakagira ibyo bumvikanaho, ariko ko mu gihe bitaragenda bityo bazakora ibishoboka byose bakirwanaho mu buryo bwose bushoboka. Canisius Munyarugira kandi yavuze ko nubwo umutwe wa M23 wemeye ko ugomba gushyira intwaro hasi ukanava mu bice wamaze kwigarurira muri teritwari ya Rucuru na Nyiragongo, utazapfa kubishyira mu bikorwa mu gihe ubutegetsi bwa Kinshasa bahanganye bataremera gushyira mu bikorwa ibyo babusabye, haba mu masezerano bagiye bagirana, haba muri 2009 ndetse na 2013 ya Addis Abeba, ariko byose bishyirwe mu bikorwa. Ati kwemera ni kimwe ariko no gushyira mu bikorwa ni ikindi. Nubwo twemeye gushyira intwaro hasi tukanava mu bice twigaruriye muri Rucuru na Nyiragongo, ntabwo tuzabishyira mu bikorwa mu gihe ubutegetsi bwa Kinshasa butaremera ibyo twabusabye. Mu by'ibanze umutwe wa M23 wakunze gusaba ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa harimo kwemerera kwicarana nabo bakagirana ibiganiro imbona nkubone, gucyura impunzi z'abanyekongo bavuga ikinyarwanda bari mu nkambi mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari, kubizeza umutekano no kubaha uburenganzira bwabo kimwe nk'abandi banyekongo.